Cater ចឹងនេះគឺជាការប្រកាសវាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយ Nexus ជួបនេះខ្ញុំចូលទៅលើម៉ាស៊ីននេះគឺខ្ញុំនឹង install ពាក់ព័ន្ធជាមួយ Nexus ហើយនេះគឺជា file ដែលcompose ខ្ញុំដែលទៅហៅ service Sonatai Nexus database ហើយជាមួយ container យើងឈ្មោះថា Nexus ចឹងឥឡូវពីមុនហ្នឹងខ្ញុំបាន run ម្ដងដែរឥឡូវយើងពងឈរលើ folder Nexus ហ្នឹងចឹងខ្ញុំនឹង docker compose down ព្រោះហ្នឹងខ្ញុំបានទៅបើកចឹងណាចឹងឥឡូវគឺយើងម្ដងទៀត docker compose app.d ចឹងយើងនឹង run service មួយហ្នឹងចឹងគឺយើង point ទៅកាន់8081បើយើងឆែក local host 8.81ចឹងយើងនឹងinstall local host Universe វា 8.81 docker ps 8.81ចឹងយើងឆែកមើលcontrol admin ចឹងខ្ញុំឆែកមើលម្ដងទៀត34 and then 8.81 ត្រូវថា stream ហ្នឹងដើរអត់ okay view ដើរអត់ណាអូខេអញ្ចឹង Nexus យើងគឺយើងឃើញទៅវាបោះឲ្យយើងមកវិញវាមាន touch ច្រើនដែលវាបោះឲ្យវាមាន script វាមានអីហៅ HTML ទៅ file HTML អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចូលយើង copy ហ្នឹង access ទៅក្នុងនោះយកមកអូខេអញ្ចឹងយើងដើរហើយ service នេះតែគ្រាន់យើងអត់មាន domain name ទេអញ្ចឹងយើងនឹងដាក់ domain name ឥឡូវយើងឆែកមើលនេះសិនយើងទៅទាញ new password ចឹង cd cat next YouTube okay ចាំអត់មានតែចឹងយើងអាច docker ps sub chat ចឹងយើងនឹងទៅ access password ដោយប្រើ command មួយនេះអូខេជប់ docker access it nexus /bin ហើយមាននេះcommand not found Nexus bin exists docker ps Nexus
yeah này comment bên ní cứ dương từ tiên password màu chẳng dương cho từ non năng tới username password cho những đã liền xây Nexus password hay admin ok chẳng admin ok chẳng này cứ gì dương cho ấy welcome ấy nắng chẳng password vào nhóm chẳng này cứ chỉ vì bao nhóm and access this is access and bond okay finish okay chẳng cứ chỉ này cứ chỉ vì này sẽ bao nhóm mình brown mình hồ hàng tới ta center chẳng nhóm nắng đã domain name biết từ can không URL mới ní chẳng phim tránh cd họ nhầm nắng cp nhầm tập card engine x and then config d cho mình engine x etc and then config đi ok chẳng dương nâng cho folder này hay dòng card folder muối lấy đã sudo vim nexus config chẳng dương nên lại xíu ok chẳng dương nâng từ tôi dương từ do config muối ok cho dương đã ní cho tới cho dương nó point từ can ní URL vào dưới cho nhân tham đã Nexus rồi dân tới mọi chuan thì mọi người point cho Nexus Pro cho ní thì point vào dưới cho dương miền port 8 code chẳng dương xèo tới họ dương nâng sudo engine x copy ok bạn muối hơi muối tiết sudo system ctr reload engine x ok chẳng dương bàn từ config này hỏi ấy chẳng dương xây mở liên tiếp từ Nexus ok cho nên cái chia cái config boy dưới nó non folder config.d hơi chẳng dương nữa point từ can URL mới ní domain name boy dưới hơi mùi năng point từ can port backup mới thì không sửa mới đi cho dưới nâng kia nhà nâng tự đã nó non domain name boy dưới nó không chip chẳng đi cái chị domain name chip name vào dưới hay chẳng ghi là add record môi tiết chẳng đi cái chị mua vào dưới cái chị mua bánh Nexus
dot pro ចឹងយើង sell ទៅ oh fail to sell report please try again ដាក់ pro នេះវិញច្រើនពេកឬក៏មិនដាក់ Nexus ឈប់ហើយជាច្រើនពេកនេះទៅបងខ្ញុំឥឡូវយើងចង់លុបខ្លះនេះ Nexus CR នេះទឹកចាស់ចាស់មកយើងទេអូអាចជន់គ្នាអាចជន់គ្នាបាញ់ Nexus ចឹងឥឡូវយើងដាក់ Nexus final ណា Nexus Pro Nexus Pro អូខេចឹងនេះគឺជាស្វរបស់យើងម្ដងទៀតមើលឥឡូវយើងលុប Nexus នេះចោលឈប់switch K8S Sonox Cube auto admin អូមិនសង្ស័យការដោយសារយើងទុកយូរពេកទៅវាអូខេចឹងឥឡូវយើងម្ដងទៀត Nexus.pro បាត់ token មកឲ្យកើតម្ដងទៀតមើលយ៉ាចឹងយើងមាន Nexus Pro ចឹងម្ដងទៀតគឺយើងនឹង sudo vim Nexus ដកយើងកែកន្លែងនេះតិចតែស្អីយើងអាចបានដកធំទេយ៉ាចឹងយើងយកនេះ cell sudo nginx.p sudo systemctl nginx reload nginx ចឹងយើង reload ហើយហើយចឹងឥឡូវយើងទៅមើល switch នៅមើលដើរអត់Nexus អូខេចឹងឥឡូវយើង point ទៅកាន់ stream ហ្នឹងដែរអត់អូខេចឹងវាចូលហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែ website របស់យើងអត់មាន SSL ចឹងវាអត់ security ចឹងខ្ញុំត្រូវថែមនេះមួយទៀតចឹងខ្ញុំនឹងប្រើ sudo server .nginx ចឹងយើងដូច .t ឥឡូវយើងបោះចូលមើលអូខេ cannot install Excel by phone ចឹងយើងអាច copy អានេះជប់ឥឡូវឆែកតិចចឹង .d ទេមិនមែន t ទេចឹង d ដងទៀតអូខេចឹងវាឲ្យយើង input gmail អូខេចឹងយើងចុច yes ទាំងអស់ទៅអូខេចឹងយើងបាន certificate មួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Nexus របស់យើងចឹងបើយើងទៅឆែកមើលនៅក្នុងនេះរបស់យើងគឺ not secure ចឹងវាអត់សុវត្ថិភាពទេចឹងបើសិនយើងhard refresh អូខេចឹងបច្ចុប្បន្នយើងវាឆេងហើយចឹងវាបាន connection is secure ហើយយើងបានណែចឹងយើងបានហើយអូខេចឹងអានោះវា security ហើយអូខេចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺហើយសវិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង install Nexus អូខេចឹងឥឡូវយើង